Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kanong Thamai Youth Congress hakakat tarik bana jelleu arajar arpuai kalayo aban lej ice ngobha de ki PPE ki hand sanitizer bat ki face mask hapok renja dispensary harengkat ka jingidan lang rangba adong ki asha ki dikot ka youth bat ki dikot ka Nong Thamai Block Congress. I doktor badai in charge ye katai ke dispensary haba ai jingkren ila ai kublai ye ke seng ka bala kloy ban ai ngobha da kitai ki tiar yada badru ha ka jo kapor ila karpat ban yetre lang khamtam e bat ban kentu ye ki para samla bakin yarap ha ka ban pensngotho bat pensha ye ki paj ba nong song snong halor kani ke jing ai ya kani ke tika tame ki asya bari kanuri de ki hatiar nong ya kun namanta ini kubet te nakaliang jangi tang ini hi kilat lebih bangla men yarap men si palairu kira ai sepuluh empat seri setengah hari te mata biru bukan tang ni khinjat ila hari ini ramai telat kam tak dia nanti asya bokas ya dia juga tidak teri sakitnya kemamaki kita mangga pot de sakit habjar Amdan gigi bawa am kawai ba subhaya rabdan ini bantuan ki brewan ay kini ka vaccination kan tang ada tindan yang hasam na janggu ime ipa jang fi kita ki 45 ba kula kuat do sopan sam sitrong ibadang duna banon ay mentai kini ka khasna last down mentawan ay kini ka injection ingat ba nang ni sekwan nilai last down ni bet ila kini ki khakra sitrong layawan ra jadi baduna mentah gideki ini balakhan ramba maka kita kini kecimpang gede yaki dengan nada fidan bahaya hasam lagi me apa subha ki banon ay kini injection kenapa kani apa yang ini kibat ba tunjuk tadi